Ndagusuje kandi ngufurije byiza ahantu hose hatandukanye wowe ukunda ibiganiro binyura kuri yicano yitwa Mboni TV. Nitwa Jabu Marashimba, ikaze muri aya makuru agezweho. Aha tugiye kujya muri Burasirazuba bwo hagati hakomeje kuba intambara ihuza Amerika, Israel ndetse na Iran. Kugeza uyu munsi hari umwuka mubi cyane, ndetse byatangiye gutekerezwa ko hashobora kuza intambara igahindurirwa isura ikava hagati ya Iran, Amerika ndetse na Israel ikajya mu Bushinwa, bitewe n'uko uyu munsi hari amato y'Ubushinwa yarasiwe muri Hormuz ndetse afatwa n'ingabo z'Abanyamerika. Aya mato yari amato avuye mu Bushinwa arimo ibikoresho bya gisirikare, arimo imiti yifashishwa ku rugamba ivura abasirikare, arimo kandi ibindi mu byunganira mu gukora nucleaire nk'izindi produits zifasha mu gukora nucleaire zigamije gufasha Iran gukomeza gusurvivinga no kubaho neza ku rugamba. Aya mato rero yashimuswe n'igihugu cy'Abanyamerika, ndetse abasirikare ba Amerika barimo Hormuz bayafasha ndi muri araraswa. Amerika ikomeza kurakazwa n'iki cyemezo, ariko kandi Abashinwa nabo bagira icyo batangaza kuri uyu mwanzuro wafashwe n'Abanyamerika kuri iki cyemezo cyo gufata amato yabo agashimutwa. Bitangira gutekerezwa yuko intambara ishobora kwimurwa ikajya mu bundi buryo, ikaba yava hagati ya Amerika, Ubushinwa ndetse ikaba yava hagati ya Amerika, Iran ndetse na Israel, ahubwo ikaba yakimuka akaza mu gihugu cy'Ubushinwa. Bikaba byavuga ko hazamo intwaro zidasanzwe mbere zitakoreshejwe, ariko kandi kugeza uyu munsi turi kuvugana abasesenguzzi benshi mpuzamahanga bakomeje kwerekana uburyo ki Amerika yakomeje gutsindwa kuri uru rugamba. Mu by'ukuri Trump ibintu arimo akora, ibintu arimo avuga buri munsi bigaragaza gutsindwa gukomeye cyane, ndetse no kumanika amaboko muri rusange, kuko ibintu byose arimo akora yatsinzwe, nk'uko biri kuvugwa n'abantu benshi cyane muri iyi ntambara hangaye mu gihugu cya Iran. Buri munsi ibigabwo ibitero, niko kandi uyu munsi mu byakomeje kuba byagaragara hagaragaye amashuri menshi cyane arenga 2,000 muri Iran yasenyutse. Muri yo abanyeshuri benshi bamaze gupfa, ariko kandi muri Hezbollah naho ibitero ntabwo byari byoroshye na gato. Kuri uyu munsi rwari urugamba rukomeye cyane rw'imbaturamugabo. Hari kandi andi mato menshi cyane y'Abongereza yaratwaye peteroli ndetse na esase muri Hormuz. Aya mato yarashwe n'ingabo z'Abanya-Iran zigwana mu mazi IRGC, araswa arimo agerageza kwambukana peteroli ndetse na esase muri Hormuz agira ngo ajye kuba yagurisha hanze ya Hormuz. Ndetse igihugu cy'Ubwongereza nacyo cyatangaje amagambo menshi cyane ku mato yayo yarashwe y'ubucuruzi yambukanya Hormuz. Bikomeza gutiza umurindi umwuka mubi hagati y'ibihugu byose bikomeje kwiyongera muri iyi ntambara, kuko yari amato ya gatatu. Mu minsi ishize harashwe ubwato butatu, uyu munsi harashwe ubundi bwato bubiri bw'Abongereza. Bivuze ngo ni amato agera kuri 5 y'Abongereza amaze kurasirwa muri Hormuz. Abongereza bamaze gutangaza amagambo atari makeya, bivuga ko nabo bashaka kwisanga muri iyi ntambara, ndetse bareka kuba baterana Abanyamerika bakaba nabo bakwisanga mu bundi buryo bijanitse muri iyi ntambara. Ntabwo byakomeje koroha na gatoya. Gusa reka nkubwire yuko muri rusange igihugu cy'Ubushinwa cyatangiye kidoga cyane kiba ku mato yayo y'intambara yashimuswe ndetse yarashwe n'Abanyamerika. Mu by'ukuri mu minsi itambutse hagaragaye inkunga nyinshi mu Bushinwa ijya gufasha igihugu cya Iran mu gukomeza gukavaringa icyuho cyari cyamaze gushegeshwa n'Abanyamerika ubwo bari barasho ibitero. Hanyuma rero Iran ikazajya ikoresha abasirikare, ikoresha intwaro, ikoresha ibintu byinshi bitandukanye ikuye mu Bushinwa. Ni nako uyu munsi byagenze. Ubushinwa bwohereza amato menshi cyane y'intambara arimo ibikoresho byo ku rugamba, harimo abasirikare, arimo kandi intwaro, arimo misile, arimo imiti ivura abasirikare bakomeretse, irimo kandi izindi produits nyinshi zakwifashishwa mu gutunganya misile, mu gutunganya kandi ubuvuzi bwo ku rugamba, ndetse n'ingufu za nucleaire. Ikindi muri byo, ibyinshi muri byo ngo byari ibyo gufasha mu gutunganya misile. Nizo produits nyinshi cyane zari ziri mu bwato bwari bwiganjemo, nubwo ni byinshi byo ku rugamba byari byinshi, ariko ibyinshi muri byo byari bishinzwe gutunganya misile ndetse n'izindi bitandukanye bifasha mu rugamba, intwaro mu rugamba abasirikare ba Iran. Kuri uyu munsi rero aya mato yari amato agera kuri 3 y'Abashinwa yatambutse muri Hormuz. Hanyuma ako kanya ayo mato abasirikare ba Amerika bari muri Hormuz bayateka guhagarara kwanya, bavuze ngo muhagararaho mugeze ako kanya. Aya mato yahise
avishwaho amasasu menshi cyane n'ingabo z'abanyamerika ziri kuri Hormuz, ndetse zitangaza ko zayarashe andi muri agashimutwa. Uyu munsi akaba ari mu maboko y'abanyamerika mu gisirikare cyabo kiri muri Hormuz hariya muri uriya muhora. Ariko kandi aya mato menshi yarajyanye kuba yasimbura ibindi bikorwa bitandukanye, ndetse no gusimbura ibindi bifaru byangirikiye muri Irani, ndetse harimo n'ubundi bwirinzi bwarasiwe ndetse busimbura ubwarasiwe muri Irani, haba ubwo mu kirere ndetse n'ubwo mu butaka. Bwarasiwe muri Irani ubwo mu minsi ishize hari ibitero byinshi by'abanyamerika byaguye kuri Irani, ndetse bigasenya ubwirinzi bwinshi bwo muri Irani, haba mu kirere ndetse no mu nyanja, ndetse no ku butaka ndetse no mu kirere. Ubwirinzi kandi muri bwo Irani imikoresha nubwo yahawe n'igihugu cy'Ubushinwa. Irani kandi irimo irakoresha drone nyinshi cyane ku rugamba kugira ngo abasirikare bayo bataza kuhapfira ku bwinshi, biri gutuma Amerika ikomeje kuba yatsindwa ndetse ikaba yakomeza no kugorwa cyane n'urwanga nabo. Uyu murindira n'izi ngufu Irani irimo ihereza igihugu cy'Ubushinwa biri kuyifasha gukomeza kwirwanaho, kuko mu buryo bugaragara Irani irimo irarwana byihariye cyane, ndetse mu rugamba irimo irwanamo ntabwo rusanzwe. Rero izi misile zafatiwe ahangaha cyane cyane zari muri aya mato y'Abashinwa yarashwe, Abashinwa baje gutangaza. Umuvugizi wungirije wa guverinoma mu Bushinwa yatangaje amagambo menshi avuga yuko ayo mato atari ay'Ubushinwa, yabihakanye kuko yanze kwerekana yuko haza ko uruntu hagati y'ibihugu byombi Amerika ndetse n'Ubushinwa, ndetse yanze yuko intambara yakomeza gukwira mu karere kose ndetse mu bihugu bigari, ndetse yanga yuko intambara yaza kuba iya gatatu y'isi yose. Nubwo Miss Shize Trump yakunze gushinja Ubushinwa bw'uko bakomeza guha inkunga igihugu cya Iran ikabihakana, ndetse nanone Iran yamara kubihakana ikavuga ko ibyo ikoresha byose ari ibyayo, ndetse kandi n'Ubushinwa bwahakanye ko buhabwa inkunga cyese butanga inkunga kuri Iran. Ariko Trump yafashe ubumenyetso ndetse n'ubutasi bwe bumwereka yuko intwaro nyinshi Iran ikoresha izivana mu gihugu cy'Ubushinwa. Niyo mpamvu umuvugizi wungirije mu Bushinwa yahakanye ko izi misile ndetse n'aya mato menshi yarasiwe muri Hormuz yaraye mu Bushinwa agiye muri Iran, yabihakanye kugira ngo intambara itaguka. Gusa ku rundi ruhande mu Bushinwa abatari muri guverinoma cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi bemeje ko aya mato koko yaraye Ubushinwa, ndetse kandi ko yarajyanye misile, yarajyanye kandi ibikoresho byo ku rugamba bijya gufasha Iran kuri kavarenga, ndetse no gusimbura ibyangiritse no gukomeza guhangana n'igihugu cya Amerika kugira ngo Hormuz ikomeze kugenzurwa neza na Iran, ndetse agapetroli Ubushinwa buvana muri Iran gukomeza gutambuka neza cyane nk'ibisanzwe nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Al Jazeera cyabyanditseho muri uyu munsi. Kandi byavuzwe yuko abandi bakomeje kuvuga mu basesenguzi bavuze ko intambara ishobora kwaguka Ubushinwa none bukazagera aho bareka kubeshya yuko buri muri intambara mu buryo bwa rwihishwa, none bukaba bwaza muri intambara ku mugaragaro, ndetse ziriya misile bwohereza mu ibanga mu buryo buhishwe zikaza mu buryo bugaragarira amaso, ndetse bagatangira ibikorwa byabo ndetse n'ibitero mu buryo bugaragara neza cyane, bakaba baza kurasa muri Amerika mu buryo bugaragara cyane. Ikindi cyavuzwe no gutsindwa gukomeye cyane hagati y'igihugu cya Amerika ndetse n'Ubushinwa. Mu by'ukuri kuba uyu munsi Amerika ikomeje gutangaza ko yongereye agahenge kandi bitari bikwiriye, nagenge katangajwe mu masaha ya mu gitondo rwose, ubwo akandi kari kumvikana na Iran ndetse na Amerika kari gasa naho karangiye. Abanyarwanda bari biteze ko bagiye kuraswaho amasaso menshi cyane y'urufaya, ariko batungurwa no kumva yuko Donald Trump perezida w'Abanyamerika atangaza ko yongereye agahenge mu gihe kitazwi. Uku ni ugutsindwa gukomeye cyane kw'Abanyamerika, kuko Trump yongereye agahenge nta muntu umusabye kongera aka gahenge. Ikindi kandi ntabwo Iran igeze imusaba kongera agahenge. Iki cyemezo kandi Trump yatangaje cyahise kinengwa cyane n'Abanya-Iran, kubera ko umwungiriza wa perezida w'inteko ishinga amategeko wa Iran yahise anenga kino cyemezo acyamaganira kure, ndetse aravuga ngo ibigamije kwangiza agahenge, ndetse kandi bino bigamije gukomeza gutuma ibiganiro by'amahoro bitagenda neza. Ashimangira ko uko ari ugutsindwa gukomeye cyane kw'Abanyamerika, by'umwihariko Trump ushimangira ko atanze agahenge batakamusabye, kuko Pakistan yari imaze gukomeza gutegura umutekano, ndetse umutekano muri Islamabad Pakistan warakajijwe cyane kugira ngo bakire ibiganiro bihuza impande zombi ari Iran ndetse na Amerika. Ariko iki cyemezo
cy'uko Trump yitetse agatangaza agahenge katasabwe n'uruhande rumwe cyangwa se urundi, byagaragaje gutsindwa gukomeye nk'uko abasesenguzi mu bya politike ku isi benshi babigarutseho. Ikindi kibigaragaza ni uko Trump ibyemezo byinshi cyane arimo afata bigaragaza ko arimo acika intege ku rugamba. Ikindi ni uko mu byagaragaye byinshi cyane Trump ari kugenda yivuguruza ku byo yari yatangaje, nubwo yavuze ko atazigera avana ingabo ze muri Hormuz kugeza Hormuz ngo ifunguwe, ariko kandi na Iran igatangaza ko mu gihe cyose Hormuz itarafungurwa ndetse ngo ivanwemo n'abasikari b'Abanyamerika bari mu byambo byabo, ngo Iran idateze gufungura Hormuz. Ibyo bigakomeza ko byagaragaza ko kuba Amerika yongera agahenge atagasabwe bigaragaza gutsindwa gukomeye cyane. Ikindi cyatangaje ni uko Trump ntabwo yigeze atangaza igihe agahenge kazamara, bivuze ngo gashobora kuba ari agahenge k'igihe kirekire cyane, gashobora kumara igihe kirekire, ariko yavuze ko ari kugira ngo ibiganiro by'amahoro ngo bigende neza bikomeje guhuza Amerika ndetse na Iran. Ntabwo byumvikanyweho n'abantu benshi cyane. Gusa kandi kuri uyu munsi cyavuzwe ikindi ni uko muri Iran Ethernet maze iminsi 54 yaravanyweho kubera intambara ikomeje kubahuza na Amerika ndetse na Iran na Israel. Kuri uyu munsi Ethernet muri Iran hari amakuru menshi atarimo ajya hanze ko Ethernet yarafunzwe, ibikoresho byinshi bikunze gutwara Ethernet byarashweho, ibindi byarangiritse, leta ntabwo irabasha kuba yasana ibikoresho byinshi muri ibi ngibi bisubize ku murongo nk'uko bigaragara muri Iran. Ikindi kiri kuvuga ahangaha ni uko amashuri agera ku 1300 muri Iran yamaze gusenywa na misile z'Abanyamerika zarashe kuri Iran muri iyi minsi itambutse. Gusa inkuru nziza nuko amashuri amwe muri aya 775 ari kugenda asanwa, ariko kandi abantu bagera ku 170 bano banyeshuri benshi muri iri shuri baguye mu bitero byarashweho n'Abanyamerika. Iki ngo ni igikorwa cy'intambara nk'uko Abanyamerika Abanya-Iran babishimangira, ngo ni igikorwa cy'intambara Amerika yakoreye Abanya-Iran ndetse kwica abasivile ndetse no kurasa ku bikorwa remezo by'abasivile muri Iran, ngo ni igikorwa cy'intambara Amerika yakomeje kuba yakorera abanyagihugu hano ngaha muri kino gihugu cya Iran. Ariko kandi kugeza uyu munsi muri Hezbollah hakomeje kumvikana ibiturika cyane, kuko ari Hezbollah ndetse no muri Gaza hakomeje kumvikana urufaya rw'amasasu menshi cyane byakomeje kuraswa muri iki gitondo ndetse n'uyu munsi no muri amasaha make cyane ashize. Ntabwo byari byoroshye n'akana gato, kubera ko byari ibintu bikomeye cyane muri bino bice bitandukanye, aho Israel yakomeje kohereza ibitero bya misile byinshi cyane, kuko kugeza umunsi Israel ikomeje kugaba ibitero bitandukanye ndetse no muri Libani, ndetse nubwo agahenge gakomeje kumvikana hagati ya Hezbollah n'izindi nzego zitandukanye. Naho kandi Israel no muri Gaza hakomeje kumvikana ibitero ndetse no muri West Bank naho byakomeje kuba byagorana cyane kugeza uyu munsi, aho abantu benshi bakomeje gupfa, abandi bagahunga bakava mu byabo, ibintu bikomeza kuba byaba agaterera nzamba. Ntabwo byoroshye cyane naka na gatoya. Hanyuma rero ni byinshi byakomezwa muri aka kanya. Reka nshimire mwebwe mwese muri natwe muri aya makuru agezweho kuri iyi channel yanyu yitwa Imboni TV. Mubwire ngo ufite igitekerezo, nyunganizi cyangwa se ikibazo watwandikira muri comment. Hanyuma nje nitwa Ajab Marashi. Mwakoze cyane kuba natwe ibiganiro byacu byo kuri iyi channel birakomeza. Imana ibarinde.